Peto, Sjenica, 6 zlatne, 3 srebrne i 6 bronzane. Četvrto, šampion Novi Pazar, 8 zlatnih, 8 srebrnih i 7 bronzanih. Treće, Persek Novi Pazar, 9 zlatnih, 13 srebrnih i 13 bronzanih. Drugo mesto, ponovo kada, Saša ono. Bar iz Bara, 12 zlatnih, 5 srebrnih i 2 bronzane. I prvo mesto na 5. međunarodnom karate turniru šampionata Novi Pazar. Prema tome, treće mesto, Persek Novi Pazar. Drugo mesto, Bar, molim predstavnika Bara. I prvo mesto, Bratstvo Golubovci. Na 5. međunarodnom karate turniru Šampion Open Novi Pazar. Ali nije ovo uradio dobro prvo. Perfect